Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. New Trip Integrated Territorial Organization hito sengkmi ringkat ke hito nari boy mentakasngi ka sauterik unaiwing arajar arpsau kalalet banyak kendu yu director juga tenar soil and water conservation juga sorkar jela UZD Shira ban perca halor kejing temu ban IT ka CTI office ke badan haberni na kabenta ban sinakar khana ha kejing kran berkilat patai kubor uba shania nongrum ubadai vice president ka hito sengkmi ha keju kopor ubadai ru president ka hito riboy harian balawan ni kendu yu director ulong bagalong ka bas ngelengo namar wat u director ka tenar soil and water conservation umdon jing tiap halor kani kejing temu juga sorkar ban IT ka CTI office na kabenta ban sinakar khana ulong ru ba kani kejing temu juga sorkar jela kalong ban penjot ya kami meriang mat ke bu ya ki karena man ketaru ya ka koi ka kya jo ki priyo ki basyong ha jan ka to ka jaka kumta uba shanya ulong ru ba na kalyang ka seng kala dawana ka sorkar ba ka de ban pensangi no ya kani kejing temu ban ra ya ka city island temu shna kar khana bada ka sorkar kamla ban pensangi ka seng kan pershabet halor kane bat kan sasim de ki we par ki sinjam iba kham teng e to hakne ka sngi jongka sautruk banai ba khatwe arjar sau ni na kaliang jongka hitu central body bat nari boy hiru ni rayo baman kendu director jongka soil and water conservation department government of Meghalaya hangni hala chumar ngilwan bu mnaga step ya ne ka kot habdei ba kajing persya kajungil ne ka objection kajongi hakaban maka jing temu jongka sarkar kalong ya kaban IT no ya ketika CTI office kemudian Oberni ban penkela no ikakum ki industrial area ne nakantaka industrial infrastructure ki ong bahaga kerteng jog development kena kaliang jungi nyile ban kendu director jong ne office hang ni Shillong nyile yo ban ekren ni ong bakabas pensung sri yangi keseng galong buat director umtip usu ong bangasu yo sngo tenrei ka kapapen lengo yangi keseng galong ba nyile yo kejing pentip kejing ujor nagi babun ki balang wat ki nong tre kemudian napok jong lek office bikila tipti kena baong ba ke government kan han awarno ya ketika jaka kemudian hante nak benta ka for development purpose ki ong lengba ki industrial tende kaliang jongi keseng ni la bu ya kejing persya bat ka bapen pela susu ingi keseng galong ba ke government kala sinari komiti beper ka mengitip kum ka komiti ke bawan ban ki komiti ki ban penbaha penbet ya kajing baha jong environment ka baong ka the committee on environment of the Meghalaya Legislative Assembly is a committee that ensure industrial activities do not harm the environment kajing sina jong ki komiti beper ka baki da appoint lagi tagi chairman di ko chairman beper intention jong ki pat ka don da ka salendat ka belong kumno ya ka ban pen mensau ya ka mai mariang kum belong mentahi khamtam ngi hapori boy ngi lolong kiba software haduk kata-kata babalai talag jong ki khmat philas ioi ba ka jingdon jong ki industry hapok ka tan kalawan ra sibon ni ka jing jong ginong sonong ladai ya ka ka jaka kimut ban penlong industrial area kamut kan keta ya kemai mariang ke beningkong kejing internet jong kemai mariang kisim kidok ke bedan hang to kinong song bat kamtam hagane kejuk ke bangi im nilai ba kejing roy bat kejing bon jong kejing pang ke bahar kom ketedem ke bumi itu ke office nanti kitu ki karkhana ke bedan hate ke area kamtam kitu ki basak le hite ki jaka kejing pai kejungi ke brio ngi ku ba kilatan mensim nane ban ring mensim tang nak ketedem sudah kejimpen kerja ya ketika office nak kalian juga government kemudian om day tambahkan ai sak industrial area ya ketika jaka ke badan new per hektar kau kaba dak we kejing temuru kemudian ban pen kerja ya ketika office shashlong kau long kau nak kejing pendu kedong ke bakrau ya kedong ke tain ribai namar ba what iki office bom padan ngina kalian jong kisang bat kinong yalam jong kedong ke tain ribai hiru ba ngidang kuwa baga government kadang wanra ya kiwi piki office na benta hajak la hala kadong ketan juga tem riboy kan mon ra ru ya kejingyok kami jam jong ikun samla jong ke beri nyep trep ru kamtam Henry Pause ke sorkar
kadon pada jing temu ke we ban pen kerja no ya ketika jaka sha ke we jaka tena kaliang jongi ni persyak jur ya kenika jing temu jong sarkar ya ban pen kerja ya ketika office bat bro ke jing pen kerja ketika office haduk mentah kalong kabagi syai ke jing temu jong sarkar kalong ya kaban di daki hajar pokror ya ketika jaka sha ki company tena kaliang jong kaseng ni persyak jur kenika sinjam baka sarkar kalasim lada ka sarkar kampen sange nakaliang jong kaseng nadu na district hadu ka central budi ngin sa song perkat bat ngin sistem pat agi bagi senjam ki bakam teng nakaliang jong director ong ba hanga hismet ngasuya sngo ki supa banum manlang ya ki jingdon jong ki brio ki ba kino gide ki brio ki ba la appoint da ka MPSC bat katlo kibriu ki bala su appoint da district selection committee na for district tanah kaliang jongi ya kata ke department ngintip akai ke bakile henry ke intention ke jingi gelong ngin persya baik ya ke jing hanover ya ketika jaka sa ke company bat ke jingpen kan ria ya ke city office nari boy seki we pat ke jing jaka po jong ke jela ke polisi nyotra tanah kaliang jongi ngilaong ya director ba nakaliang juga itu hi ngin persya ya ke kam bat lara kinya sa perang ngiru ngin simpat dewi senjam lengba garai jong keseng ni barok to Dia punya company bakal mun. kat haduk mentah nak kaliang jongi ngilasot ke information lengba director ong ba ya company ngimpat tip haduk mentah ingin selai kenduk saki commissioner secretary what show minister body in charge of the department bangin bu ya ke persya bangin ni kan ka ke ban yo anong na benta ikun samla kam tambat kadong katain kumbulong mentah ngilu iba ke jingjulor jong ke member yang haduk kata-kata but kabu jing mai kadong katain ru lada kiwan ban bu da ka industri la gino ki thar khana ki bahe ha ka te ka tham ba kadong katain bu phai ki jongi bo